Haflong along Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaching thur amok kikim kirang pontang adim Kangpula pen Market Complex kikim ji aphan long ikesong. Assam Nagaland aduya ho along Khotkoti Police Station atumpen kiri kakuruk asai padupon. Crazy Cap Angdeng Manik Dewari Memorial Interclub Football League Kicheng. Prime time long pen di berita than bak thare harmony be non berita ton pen arjita dimhaso haflong rong sepi along man ke do Assam Finance Minister Himanta Biswa Sarma pen jakhong ni phai sirkep arni drug warehouse kikim kerang pontang adim kangpu lepen market complex kikim kerang ponji aphanta long ekesom pon berita ka news along berita nang le Haflong rong supi along kikim kirang pontang drug warehouse kangpu lapen market complex kikim kirang ponjia phan long ekisom ponaja mek along Hills Area Development Minister Sumrong Hang Dimahasau Autonomous Council CEM Debolal Gorlosa Karbi Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Haflong MLA Bir Bhadra Hakjan Dimahasau Autonomous Council Chairperson Ralu Lakhasa Penchenglok binaan kitikidinga tum chetong tu Number 16 Nomati Constituency Angkang Kadokawe Polling Station Inkoira Kethom Along Jakong ne Phaisir Cap Arni Ada por phai Cap Apor Pen Karbi Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Kaping Khat Ateng Pen Chutun Tudang Ages Lapen Chitim Alang Keron Karbi Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inghi Kaping Khat Ateng Pen Kadokawe Long Inkoira Kethom Polling Station Atuma Phana ke Joy Pen Chitim Alam Lapen Chutun Tudang Ages Keron Asai Kedeng Gas Abang ke number 2 Bithilangso Parokhwa Phansi Pipa Jerpon Lapen kilong lilang ana tuma phanta prapjin pen long pon popasi than pachini den arong angkang long pli polling station aphanke den arong idea hem along si hormu mokha keron amai long prodip ingti bikrom teron long sing timung lapen babu mechatum chetong du Assam Nagaland aduya hoy kedo jakong de phai sirkep arni Khotkoti Police Station atumpen kiri kakuruk asai keneng abirta kadnu sa pherang ke ananterang bokojan pen birta nang pale Khotkoti Police atumpen kiri kakuruk asai kipado pon pamahut kanghu atum Guwahati penang kanghu ihum Tata Sumo kelong Tata Sumo number AS01 BG3841 pasipang theklo kanghu atum labang somotor dimapur along ki jordam japhan kachisik pon bomahut Police atumpen kiri kakuruk kipado pon boma birta kelong pen Tata Sumo ingna majupi dekan kogamat kat lapusi Police atumpen pachini Police atumpen kiri kakuruk asai kipado pon bom lang pasi birta rip tumlong non malong sopor pan birta mo ington ponik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji
Dihinamo pi photo dretalo wangtulo Dimahaso langting along jakong ne phai sirkep arni Durga Arnam piahem Kangthir mate Goddess Durga Temple Manpeng kido Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma adinengpen kangpu bona berta kadnus along berta nangle Labang so kangpu pon amay along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Hills Area Development Minister Sumronghang Dimahasau Autonomous Council CEM Dubalal Gorlusa Haflong MLA Bir Bahadur Hakjar Dimahasau Autonomous Council Chairperson Renew Langthasa lapen penaan ke thege dinga tum chetong tun Sonsuria ki sungpen ke jogja phar alang litum pen Durga Arnam pia hirjume ke long ja phar kardom kadita pado ponthu apithu langting Dimahasau along Radamai pi paman pon Radamai pi ke paman pon along Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Dimahasau habar along ong dunga chingthuramo ke deng ponjia phan jaiteka ग्रुप में पहला साल हम लोग 25,000 रुपया देगा, दूसरा साल हम लोग 50,000 रुपया देगा, तीसरा साल हम लोग 1 लाख रुपया देगा, ऐसे हम लोग 5 लाख रुपया तक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग देने वाला हूँ है। तो आज हम लोग आप लोग को वादा करना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर से बीमा हसाव का जितना लोगों का 7 साल से ऊपर होगा हर लोगों को हम लोग विधवा पेंशन ओल्ड एज पेंशन देगा Labang so amay long bang pharu ke thomra bang hukep Congress lapen AGP tumpen BJP ratcharya songalong kaching bedun Raja Pathar Sport Association ke parlo angkang jakong ne phai sirkep arni Surihini ra trainer cap aningkan abha Chris sirkep angneng Manik Tiuri Memorial Inter Club Football League Championship ke pangcheng Chris Sirkep Angdeng Manik Tiuri Memorial Inter Club Football League Championship ke pangcheng arni aluhi sarpo aman pen man kido Hills Area Development Minister Sumrong Hang pensi ke pathu ingpu ponlo ke pathu ke cheng arni ke pathu aterana tumlake Dharamtul Friends Club lapen Jirsong Tharekiri Club terang arong atum ang bongsi pathu ponlo Dharamtul Friends Club atum pen ball pum thom thaplo lapen Jirsong Tharekiri Club atum pen ball ipum nat ta ke thap thek thedet ajong ke pathu ke cheng arni Dharamtul Friends Club atum pen si chipahai ponlo Karbi Prime Time mga lapan si Kang Ton Paninglo Dumi Thakme Karton